Lijep pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Kao prvo nadam se da ste svi sigurni kod kuće i da ne izlazite nigdje, da se čuvate i da ste zdravi. S obzirom na ovu situaciju dosta mi je dosadno i nisam znao što da napravim, pa rekao idem ja napraviti rekonstrukciju 7.67 solva koji sam imao na Osijek Openu 2020. To mi je official PB single koji je zapravo bio jako dobar solv. Full step naravno, pa nemam šta tu duljiti, nego evo ga, scramble će vam biti gore, tu i dolje u opisu, kao i cjelokupna rekonstrukcija dolje u opisu. Pa, ajde krenimo. Inače radim cross na bijeloj ili žutoj, no u ovoj situaciji sam vidio ovu bijelu, ove dvije bijele i ovu bijelu. To je zapravo jako jednostavan cross, samo što ono što sam loše radio sam koristio B poteze. Pa sam evo ga, postavio sam kocku da bude gore žuta, naprijed zelena, napravio sam B da spustim plavu, F2 da spustim zelenu, U2, L2, R2. Nije loš cross, ali jedino što je loše korištenje tih B poteza koji su me malo usporili, pa je možda moglo sve biti brže. Prvo što sam vidio je ovaj naranđasto plavi par, njega sam ovako upario i ubacio ga tu iza, znači iz ove pozicije ovako. Ono što mi se odmah napravilo, ovaj par je već bio gotov, rotirao sam kocku, napravio sam U2 i insertao taj par. I prije nego što sam insertao taj par, vidio sam da će se ovo dvoje spojiti u zapravo vrlo jednostavan case, 3 move insert, koji sam znao da tu ide iza. Ali, da bi izbjegao milion rotacija pa onda ponovo vraćao na ovu, znači ovaj slot znam da mi nije bio gotov, ovo sam ubacio ovako i rotirao sam kocku ovako. Onda sam zapravo taj par koji sam već vidio da će biti samo insertao od iza i nisam ovo ni mislio, ni znao da će se dogoditi, ali zapravo napravio mi se i ovaj par ovdje. Znači taj par je bio isto vrlo lagan, rotirao sam sun i za PL sam dobio after. To je zapravo bio vrlo jednostavan solv, nisam ni sam bio svjestan da će biti tako lagan, vjerojatno bi bio više čak i nervozan da sam znao da je tako lagan pa ne bi ni dobio tu sedmicu. No, eto ga, to je ukratko kako sam ja zapravo napravio tu sedmicu i nemam više ideja za video, pa eto, nadam se da ste u ovome uživali. Ako imate bilo šta za pitajte dolje u komentare, ako ne, nemojte i to je to. Vidimo se, ostanite doma i pazite na sebe. Pozdrav!